Hej, hej, čao. Kako si možeš olakšati sama? Kako se možeš jako brzo osjećati bolje kad te nešto zaboli u vezi vezano za tvoju situaciju s dragim? Mislim, tko se nije do sada, koja od nas se nije nekad osjećala iznervirano, tužno, nesretno radi nekog događaja? I onda obično čekamo, gledamo u partnera kad će on nešto napraviti, kad će on nešto reći. Da, ok, to je dobro. I to može doći na red, ali kako same sebi najbolje možemo, to jest najbrže pomoći, onda predlažem da napraviš dvije stvari. Prva je da pišeš na tu temu koja te izbacila iz takta. Znači, rukom na papiru pišeš svom dragom pismo koje mu nećeš poslati i pišeš mu bez cenzure. Znači, šta god ti dođe na pamet, makar te to odvelo i na nekakve makar te to odvelo i na nekakve druge situacije, na neke druge ljude, samo je bitno da pišeš. Možeš 15 minuta, možeš 20, možeš i duže. Nije problem. Znači, pišeš rukom. I šta god dolazi, ok je. I druga stvar je da pustiš emociju, ili to jest osjećaje, koji su te preplavili, pusti ih, osjećaj ih. Emocija je da se kreće. Ona nije stvorena da se suzbije, da se s nečim prekine. To je kao kad kreneš pišat pa staneš na pola. Za to nismo stvoreni. Stvoreni smo da ispraznimo mjehur do kraja. Isto tako je sa emocijom. Znači, sve dok je osjećaš, ona se troši, ona se giba i koliko god ti nešto bilo teško, tužno, koliko god da si ljuta, ako ju ne susprežeš, ona će jednostavno splasnuti. Ona ima svoj početak, vrhunac i onda pad. Ona je poput vala ili pišanja. Ako si počela raditi na sebi i to ti se baš sviđa, ako misliš na sebe kada je veza u pitanju, onda te pozivam, dođi u moju Facebook grupu Svoja i sretna u vezi, stavit ću link. Tu možeš izmijeniti iskustva sa ženama sličnima sebi, šta su one sve prošle, možeš ti njima reći šta je tebi pomoglo, one će tebi, možeš isprobati njihove prijedloge, možeš otvoriti srce bez straha da će te neko odbaciti, ismijat, uvijek ćeš tu naći podršku jer mi te razumijemo. Znači, kako se možeš jako brzo osjećati bolje kada te nešto u vezi zaboli? Prva stvar je da pišeš svom dragom pismo vezano na situaciju koja se desila. Pišeš rukom na papiru, nema laptopa, postoji razlog zašto, i pišeš bez cenzure. I to je pismo koje ima svrhu da ti reduciraš svoj naboj, a ne da tvoj dragi to pročita, jer ako je bez cenzure može biti puno toga što u principu i ne misliš i ne osjećaš, ali kad ti je stari dio mozga užaren, onda svašta izađe van. I druga stavka je, nema tablete za smirenje, nema šopinga, nema zvanja ljubavnika, frendica, ostaješ sama sa sobom, s tom emocijom, osjećaš ju, jer ona se tako kreće kad ju ti osjećaš i ona se tako poput vala giba i smanjuje i nestaje. Pozdrav!